So hi guys, so karon practice tag shooting guys kay magtataon na pud ta wala ka practice og shooting na. Tanaw na tog napabatong shooting. So guys, palihog lang po ko ano ninyo, ihap sa tong mga shoot no, mga igo. So una, paksi 1. Tanawan ninyo guys, pormahan ninyo daan ang Benjones, porma shootable paksi na pod. 2, replay. Paksi. Wala punday na po ano. Napagyan tayo shooting. Ayan. Ano, Benjones shot. Paksi na po. Pila na to katulo. Taksi. Naisip yun eh. Benjones shot. Paksi. Kalima. Nakapat pa deh. Anti-CPS ba na? Grabe oh. Maisip yun ang Benjones shot the ball. Matay CPS ko dito po ang dire na ibawi. Paksi. Replay. Ate grabe. Paksi. No, grabe. Taon na dyan tani yung basketball sa mga tag-shooting balik shot. Paksi na po. Grabe. Sige. Nakaigo eh. Trawa na to. Pormahan nyo. Shot the ball. Paksi na po. Grabe. Kakapoy. Sipit-sipit. Porma. Benjones. Select the target. Shoot the ball. Paksi. Simple agad. Benjones. Select the target. Shoot the ball. Paksi. Taksi. Napang dito shooting gamay guys. Nanapod. Grabe wa si Piatay. Kapoy yan na ni. So guys, wala lagi si Piat. Kapoy na ko. Undangon tanay. Kapoy. Oh, grabe. Undangon tanay guys.